ole clear tu te ka chenalak lolom le vek chawa ton trom chu hai he thilaron post na sakhopa mizo no pakhat vai pasal nei Singapore omin awmpui tur mizo hmeichhia ngai aroi thina amara chu mizo pui awmpui tur a som thlak te hi aloti duhdah thin hle ni turane tuna hian awmpui tur thar midanga zon le to thute aron postal bokane amala kanlo fimkhur nan he thu hian je kani han chiar taila kanlo fimkhur thiam jok nan mizo hming chu Ruatdiki vai pasal nei nuwa saratin minga thlak group admin le member 10 milo thiamula hai hi kan mizo hmeichhia Singapore lama nazong mek te tan awareness ni theise tlalaka mi hi Ruatdiki niin Singapore a pasal le fanautenen an chenga mate awmpui hi mizo pui ala thit nge anni pon mizo employer chutin lom takin an na mu chu an lo pom thin ma se Ruatdiki hian mizo awmpui te chunga ferlo taka khusak le aswal thei to pin aswala ramdanga mani mizo pui indu sakton chu anai lo mai mizo awmpui hian thlak nol to a mizo awmpui masate po warning pe mi lovin an thon hot thin tuna hian mizorama mizo fresher mate tur anjong le meka mizoro emergency le nazong mek te kha inlo fimkhur don ania lal ngai lo na an lo ti thin ang hi ania mizo le mizo chu kan ho sai mer theima ramdanga chuan in ban ton le pui ton tur kan ilaya mani mizo pui ngein mizo pui tho chu ati duhdah mai chu ania rilro na khop mai hei hi intimol photum na ni lova awareness zo kani copy paste tin ron soine mithren khaten ting ron soi in ho taila awan mel chite reng lalpa ka trongai dam se anar angal lian khi kala mulo anpa bing anga lian te khi mishing anilo niang kate anfa te mel khi amaklu tuka anthup tinange na lian pui beng lian pui bokani anga thinara se pakhateni mizoram lo ho huna children nekela solsim roi tur khopin ani melom achungte point he posi an lo movie ani chuan lohon kam khat se thangotang anpa beng te reng khi barmaram lama chuan moi takin pathuma an chua theang karing tin ran soini pakhathian post nge chi jok the dar choi tur me maya het sala tin me che pakhathian ran soya heta pakhathianin wazak lovia ramdang na thok turla training pathin agencies te shet tir chine he ramdanga na tho tumte henu hna hian an lo thon parangti alo emai heta hian me che pakhathian mana aron post khan fresher kher khan tia fresher andu na chan po ashiat melom ex ho chu an ngam wak lo aniang tin ran se ex atin chan he housemate lui ho kha ti nani an pa beng chu sabeng tung te po an khetin me che pakhathian ran se ai an pa beng khi a hlai thave boke mane Amah se cheng tu ni ain so in ti hin ron soine hei chu ka chiang asol turu buru top hei lo po mizo pakhatin midumanaya chu po chu sol takane mizo te hi kan lo sual ni don hi katitane tin ron soine